ko le ke hu whanga mo i ngahi talawhata pikotope pa o atu pa mihin talangata ia te au whai ki tō mamau ka atai whainga maari koe ni ke o atu ai mo polokalama koe koe tufunga whanua alo au ai ko i heni pe amo palofesa to ta sio la fatani ke ma whahoko te tau polokalama koe ki heu keni whatawanga pe o ku lere i be ngahi whatongia mga ngā whakatoa pe o ku fuesia me apina pe ke ngahi ngawe anga pe ke hawhetu pe ku ke lava o mamata mai ke tau polokalama i heu keni ku atu e talitali loto fia moloto mawhana ke tiki motolo i ho mou kau mai koe ia ki tau kau patahai e tau polokalama koe ia to funga whanua ki heu keni e ahoni whako fia ki talitali rei palofesa i he laini pe me ken pela Australia malo tau mao e hodani professor pe malo ngau e pe me Australian mo fe hake mo e family pe pe ke ngai ngau e university fai me ken pelana malo bito uho i vavao e ko famal malu pe i he kalamalu e fonua no tu e mo ya ko ka ta ke fa hoko to e tau por kalama o ko lerei pe e uho wa o pe a lerei pe usanu mo family ya o ko ke makalo pe fai pe fatongia lo au ya fa fika i pe me ko to pe ta ma o mo ui ya lerei pe ko lerei pe ka ne princess ko la tu fu pe ka tu ko aho ya pe ki ko tau fonua kama foke ka matapure ko tala whakawai atonga ke Australia ore o ke tistu ela mia e a piko po no e makai ngai kai ne ni pa pe ki ho mau pare mia pa fonani mau de leite mau ki hau pe ai ma fana ko mau ala tuen foka o ka ala ten ke ni fa ka o fai lau ke springs ka koia pe e wa ka fa foke atu mala malo pito professor fa bito ai malo ngau e pe mihen pe mo ngahi ngongo koe ko ke kamata ake polokalama ke taki i foki mo ki tonga ke taki kamata mo i he tafa aki koe ni oku i ai foki professor ko te ulahi pe ngahi polokalama ko tafa atala noa whikau aki pe me tu unga ko ia o e ngahi teke whakatemokalati ki te whakatemokalati ngā tonga o gai be mo e koe whake puria i he kakai e whanua koe ririu koe na e whahe wafe honga fulu koe tahaia o e ngahi teke ki te whakatemokalati ange whanua ka oku iai e he tai nimi o koe ngahi longoa a holoia o hange o koe ke mahino ia pe koe ha e whaunga teke whakatemokalati o ku whai kia e whenga. Pe koe ni ihi ku nau tohi mai o kore mai ke whaka watu mua e whakaukau pa mai ka venga koe ni ka te koe ke whai hawhahoko mua hato e whamatala ki ai na e oha ke pehenga i pokalama kehe na e whakahoko. Ka oku ngā pa mei heni ka koe ni iko ni ku nau kore mai ke o atu mua e whakaukau koe ni pe koe ha lau ki ai palofesa i he prokalama koe ia te hua whanua alo au koe nau koe whehu i kongu nau o mai ke whai moha ki whamatala ki he form of government koe nau uhinga ke demokalanti poko ngai whanua oku nau ngawe aki demokalanti koe form of government ia o whanua koe ia pe oku o kai ki ai ha form of government ia i ha whanua e ngawe aki koe whanua whakatemokalati koe whakaukau uloaki ia koe whakaukau rewa hono ua oku nau o mai oku malawa e demokalati ke na ngawe whakataha mo e form of government koe constitutional monarchy pe ikai Malo pito e ua wa koe koe veo i lelei au pito ia ta wha atala noa pe ka ua ki ai ka kutoe sai foka o mai ha whehu i mea ni i kakai koe ngā ke te whai pe alawe ki ai e ku kaimi kotoa pe tau tala noa ia ia ka veinga
o ki tau toe a tātu ai, e te tau toe sio ai ke alahi lea, na i kai ke kauia i he tau talanoa ki mua. Pea hei kai ke a tai mia te tau talanoa pea i ke a fo kaweinga e tā pea ose au pito ai mea ki ai. I kai, o kai ke malawa ia, o kai ke malawa i tā noa i ha fo i, hane koe tā noa ke temo ka alati i tonga, koe tau pehe. E osi mai, koe tapu e me fia, koe kau whakatotoro poto e me fia, koe kau political activist e me fia, koe tālanga e me fia, e osi mai ai kala noa ki ai. Koe tāri koe ki ai i kai, he kai pe osi ai. He kai pe te osi ai liliu a whakaukau ia, liliu a society ia, mo e me whikau aki mo te mokalati, he kai pe ke ose whihi a whakaukau te mokalati, kai koe mea o whiawe uaki ki ai. Ko te mokalati, ai a whakaukau, ai u principle, ai u tenant, koe u whakaukau koe o te mokalati. He kai pe to e osi ia. I e fo i mamani koe. E whiri waki hono uho, hono contents, e kehi hono talanoa e aonina, e kehi hono talanoa e koe. Ka koe fuo koe o e te mokalati ko hono form, e ka kau pe ia mei he fo i kau kangata, ki he fo i tau kangata. Aia ko kuhinga ki ai. Koe form koe o te mokalati, ke whakasi isi ai pure whakaawao. Kono fuo ia. Whakasisi e pule whakawao pe ia hatoko taha, pe ko hatoko si, pe ko hatoko lai, ko mea ia ku nofo i koe ka mai mata te mokalati, pa koe ai hono ngahi mālohi, ma mono mai a. So i ka whoki mai ke whehu i, Ko whehu i, o kala mai te o ku iai ha whounga pule koe te mokalati, ke iai ha te mokalati, koe kutari koe ke ai hange pe koe whaatari, whawhai pe, whaofi pe me whaatari koe polofisa i no whatua kau, koe hunga aku whaofi pe tatau e matari, koe mea ea ku hoko. Sai, kono whakarea aku pe, oku i kai ke iai ha whounga pure whakate mokala. Oku i kai ke aha, aia kono te ai ke mahina. O koe kai ke aha whounga pure anga ia, koe whounga pure anga whakate mokala. O koe ke aha mea koe democratic form of government. Koe foi whakarea koe ana ngata peia i karisi, he te mokalate a karisita ko osia. O ko wheinga ai o whonua ia he ahoni ke nau wheinga i ke ofi ki ai. O ko te eki ke ai ha whonua. Sai. Koe whanua koe ko Finland, ko temi maake, koe u whanua ko ia i Europe ko nau tolo, ko nau wheinga, ke nau wofi, ki he te mokalati ka kato koe a karisi. Ko ngana maalunga e tamataka whaporikare ko pericles, ko perikare. Sai. Ka pāpete tato ke alu kai kata whok mai ka waia ke ahoni. Kalu koe me hau i ono pōni o au ke ahoni, koe mea koe na e whau, koe pure anga whakatu i na e alu ke lahi mai monarchy, absolute monarchy, koe pure anga whakatu i whaua mo constitutional monarchy. Pure anga whakatu makatu unga i he konstitutoni. Ai kou tau mara. O kai ke tau absolute. Sai. Koe whaunga pure koe, o ku mo o ni ai koe, o ku tuu he historia pe mo ui he ahu. Koe republic. Koe republic form of government. Koe mea ko ku ui ake ai u whaunga pure. He ko hinga o ku ui ake ai, he kune mau ea whakaukau koe whakafofonga. Kono ka mai matani o kuia e koe republic. He koe republic, me ka mata e kau karisi. Whakawha e kau karisi e Plato, e me da republic, e me tohi koe ta republic, kana e whaka material, na put into practice, na whaka hoko ia e kau Roma, na koe uhinga mea koe republic,
koe whakafofonga. Ko hono o mai e kau whakafofonga, o whao aki ai fo I sino pure. O kui kai ke kau katoa mai ai kakai mo umatakari. Koe ke hea koe o te mokalati koe a karisi he nai kau katoa mai ai kakai tangata ia te ono whakalere oe mea koe assembly koe whare aia. Na nau viro nau tō, lau afe o ha, he fo I turn ko tō ape. Kuma lau afe, a ratu hao lau afe, nai alu katoa nai whawhawha whare aia katoa whonuai. Nai kaua sola te sia nai alu whawhawha whare aia, he koe konga e mo ui a karisi. Ai o te kei ke tō ai ha direct, ai kono wha ingoa, koe direct democracy, ko krisipe. A koe ko whenga ka I ngani a Finland mo Denmark. Kau koe ke nau ke ai, ka kuna whenga ke. Ka kei republic, koe hinga, hame uwe ko republic, koe whai ka kia ki longa. Koe represent, koe indirect democracy en, anu kau whai ahoni, ai ko hui koe republic from Mokamen, pe koe representative democracy. Koe o mai pe ai kau whaafofonga, o whaafofonga ai toko taha mana. Mai te toko taha. Ai apa kuire vai koe republic form of government. Ka toa u whanua kone o ku taupehe, o ku kai ke nau puranga whakatui, pa nau hao me puranga whakatiki tato. Ko te o republic. Pa koe republic whakademokalati, pa koe republic whakakomusi, pa koe te whainga republic whakalotu hangeko ngai whanua Middle East. Ko Iran, Republic of Iran. Aia koe whakakau tatau pe. Ne ua nau keke he. O kunau tatau pe whakakau, koe whiri mai e kau whaafofonga. He koe Republika koe aroma, ne o mai kau whaafofonga me foi kalasi alahi e ua. Koe kau hou eki, ta hou eki, ia moe kau maumea. Koe kau wealthy people. Ko nau tolu na nau o mai, o whakafofonga ai senator, nau tonu nau whakarere senator koe aroma. Koe whare are, koe sino pure ia. Aia maa, koe ka noa pea, ia pea koe whakaukau koe, ku nofo I loto ai, I mea koe Republika, koe whakaukau koe, ku nofo ai, koe pure, o ku pure e toko si. Koe uhinga ia o Republic, the rule of the minority, because the rule of the oligarchy. Koe oligarchy, koe whau ia, nei toko he the Republic, koe ne whau koe e palato, koe pure ia, koe ai kakai maumea. Na pehe palato, I kai koe peke saike, koe ni toi makape mai whakaukau e oligarchy he kai mini lusia, koe pea mo ufonua wesi te koe pure ai kau maumea, I kau politiki. Ka koe mea e, pa koe uhinga e Republic, koe pure ai toko si o koe kai koe pure ai toko lahi, kai koe pure ai toko tā. Kei lai foi rea koe a pericol, ko pericare fokina ne fai foi rea. Koe te mokalati, koe pure ai toko lahi, ma ai toko lahi, ki he toko lahi. Mo ni pe ai karisi to a great extent. Koe mawahe ane karisi, tau hau ki loma, pure ai toko si ma ai toko si mo e toko lahi, pe koe hano whahinga mo oni mo e hafua. Koe whakafofo ngai o e toko lahi. Ia koe mea eo hoko katoa ngai whanua I mamani oku te mokalati, pea mo whakatui, pea mo tivitato, mo ko music, oku iai hono o principal hono o konga whakate mokalati. Koe tau te mokalati, koe tau Republika, koe tau monarki, koe tau community, koe tau pura whakativitato he ahoni, oku mei iai ai u principal o whakate mokalati taha pe ua, ka hui kai ke kakato hangeko ne kakato I e ufonua o ku Republika. Pa koe ku whakausi pe koe ka tawheni ke ta alu whamahino e fo I te ua, koe rewa ufonua pure anga whakatui.
ka oku iai ai lahi o u principal tenant e koe u tui whakatemokarati i u whanua pure anga whakatui ko ia. Aia ko Australia, New Zealand, Kanaka, mo whewhua. E whito ke u kolonia e Commonwealth a Britania. Aia oku. Nā pure anga whakatui ka oku mālohi ai u konga o e tui whakatemokarati o mālohi ange i tonga. E taha ure vai ki tonga. Ko e ni pure anga whakatui ka oku nā mauanga e tau ataina whakatemokarati lahi ange i tonga. Te ange ko e whehui, oku lawa ke na whewha uhi e vai mo lolo, i o na lawa pe o whewha uhi. Ko whatata ale rei pe ke ai ko Piritania, oku lawa re rei ai pure anga whakatui, o whewha uhi mo e u principal lahi o demokarati. Oku lahi ange ai tau ataina i demokarati i Piritania, ia ki tau tō, ka oku iai e tau u konga o e tau nai kakano i whakatemokarati i tau mea, o ku whakangata pe ia i he whatatau ke tau hau. Mo tu unga e ahani, na e koe liriwe wawe wano koe ngai mea lahe ko whakangai, kau ke ai pe me ngai mea ngai mea lava o whakakau mai ai o principal o whakatemokarati ke to e tānaki mai, pe kohono to e fuke i hake hange ko whakatapu unwrap hake me he e tau whaunga whakonistuto me he o kuiai kana e ikai ke fu ngā oe ake pe whaaka ke he hao ke tau ngā oe ake. Aia koe me aia. Koe teke whakatemokarati ai tonga o kou whahanga i te whaka o white au tau mea sa mula a Chris Porila. Pea mo kamata na puka wawe mo kamata na ka ko mo professor ina foto akau me atenisi mo kikau atenisi si pe o kalo no franga i festeka ai pro democracy I ka faaketa oku ai no popo ai fa kau ka I ka faaketa ko me ko franga ia ia festeka ai pro democracy tonga ko na fa ai un teke oku hei kai malawa ke hu kai ore wa whai hari ukawa. E uhoima. Aia ko me ego whawhanga, aia ko pehe. O kusai ke tau teke foi mea koe ape mbore a tau wiwi, pe te tau ngā ua pe hange koe lau koe filosefa ko kao popa. Tau ngā uno pe, tau teke pe, tau ngā uno pe, konga, piecemeal, ko foi leo ne ngā ua. Ka ua te tau teke, o tau whakaamu ke he fo I mea hei kai mau ia, e mau pe ia I tau ka mate. Ka koe mea kou whaahua tai ka ua koa nge ko amba profesa ina kfotua kau, o kou ke he mo ina. Ko ina ke au, ko make ke he, kono ke au kuai o mea tu ia ke, ko peke te fia mau ia ke te whaahu maa mea whakatemokara. Ka koa ia, o kou whawhebakia kau te makarati he whawhehara ke now making decision. Ka koe kai ke tāpuni I au ia hoko ata mai me I vou ai te makarati. E koe uhinga koe mea pe ia ke lama ta haia tau. Koe rate of change o kou whawhebakia ai the most stupid ideas yana whakoto mawhai whakaukau. Koe idea ke campaigni a kau teu whiwhare area hange koe ni tau anga ki ai. Kai I kai malawa ke ko ne ospe kona e nau lawa na tohu pa nau hanga na to ligi tu pa nau whemo kina na to I heme ake. Ka koe mea koe na ke hea koe Samuela a Chris Paul. Se pa ki lahi a koe ma Samuela pa kou kei whahanga I pene u tō no.
Ka koe mea koe e ke hea sa mala a krispohi vaia mea toi ka he kai pe te sa mala krispohi vaia he koe nai a nau ia nai wangi e kama ko ia e hao whai ai fo i patongia e na ane lawa e ia o ala ki he kapa ko toa peo society ki nau kau mai in one way or another. Ko malo hinga e sa mala a krispohi va na e lava o pene infiltrate na lava who ke department in the section ko to ape society ko o hinga ko na momentum pe he ai e fu me na lava amala kispo iwa ko foi e ma wa foi blessing e kama neu to la pe mo ne ba ba ka ko ka no ko ha me na ke he ai kama ko ka to ko o ka teke ko e a ni ka longa ai a ni o ka ya ta hai ko pi ven pi ka ape ko sta no ka mo professor na foto ka ka to o me ke tonu he alu api ven ni ka ne lava fai fo ni ka na fai sa mo la sport ko ta no ta o ta ko me ko fai pi ven a ni ko na ke la mo sa mo la sport ka o consistent e persistent api ven he me a ko me tau ka ve ta i kan ka tau o kune aki fefeka ka o ku respectful ke system ni whakalu ko fua. O kua ne paki fefeka nama ne kau ka mate mo ne uto onga au ke nau whapouri pe koe hana wharea mo wharearea. Ka o kutoi ngahi me ai ke whareare ia paula pi veni ke ne lama ke ne mao ke nau koe o Samuel Krispoi. Hange koe ni. Koe hae mea e whai e paua pi veni ke lava o hu ki kapa koto e society. Nea lava e Samuel Krispoi. Hei kai pe te lava ia e mateni ka pue wei. Hei kai pe te lava ia sa spori. Hei kai te lava ia e simisisika. O se ngata katoa kau kama ko ia. Na ngata pa ko nau tu whakanga pene o ange peke nau ngata. Ke nau te lau na toro whai amea. Koe kama pe koe tene lava ke whai o kia umea lahi o ke lahi api veni mo Samuel Krispoi wa ka ke whika anoa o ke ai. Ka kōku kala noa. He kai ke uto e ma whanau mo poupou ki haka haitonga o ku aike ne teke maha mea whate mo kalati he ku. Koe ka kai koe ni te nau hanga mau e whonua. Ka pau te nau toi teke. He koe whai teke pe me whai Samuel Krispoi wa koe whai teke pe ia mai taha pe. He nau tanga Samuel Krispoi wa. Hei kai toa haka haia i o tua. Hei kai te lava koe ia whai fo iri ukama whakaruku fua pe whakaanu ki ai. Hei te kai te whaare i mai te te usio asmai kama. Ka kou ka anoia ki ai hiwa tolu, hiwa nima he ne hao. Ka koeni, o ku masio ka mo profesa i nok fotu hua kau, kia paula piwe. Koe ke mapopo mai o mea i mea paula piwe, ka aku masio, koe fo i lau marie. Koe fo i lau marie, o ku mao ke paula piwe. Ka pau ke mao atu ke mea koe ke tāna ka paula piwe ni, ke mao atu e mao ahe. Hei ke atu au ia he. Mare to kia kain te ka noa ka paula piwe. Ke fo i mea peke anga paula piwe. O hinga o ku saia paula piwe ni ia. He oku iae u quality ai. Ka oku iae o mea o me keifihi ai. Te hanga o mea ko ia o puke a ene nga uno atu kene. Se ma o paula piwe ni a te huu ki he turi ki kotoa society. Ki he kone ufakaukau ana ki tuf ki kāna ufakaukau piwe ni ki mono ki sistemi mo tau alope. Kone ufakaukau na kusai. Ka peke de mau e society te mo kakai mo hau eiki. Kona ke he mo Samuel Krispoi. Na ya upe Samuel Krispoi vai, kone hanga o mai kakai toton, na ya upo toi vei ua mo whare etu. Apo vei o mo hau eiki hia na nau lava eia o influence e nau whakaukau pe na nau in one way na nau to kau mai pe kai ai pe ke sai o mau e mona ki.
Siya ka no pera la no ta no. Ai ki to la ka no pera no sta no me ka ko ko fiu no po na no ta mai. No sa ye fo ka sa mala ki spo hiva. Kana na fa to kanga pe mo ho i la he fo. Alu pe sa mala ki spo hiva kana to. Vai ho i la he fo no ta no mai ya te me ala na sa mala ki spo hiva e ke su alu ya e ke po ya na fa ka ke me fai. He? Oi. E aloha sa mala ki spo hiva ya ke u lai ne o ko ene te kau ak whakaetoto ia ana kia. Oi. Ko lani lalahi koe o i no pere whakatoto kia a sa muna ki spohiwa, ko lani ka lani walu. Pea mo u lani o kutupu mai me lani ka lani walu, o whekau aki kia sa muna ki spohiwa whakaetaka. Pea mo u lani me koe whare aro e aho ni, whekau ak whakaetoto kia. Mo u lani hange koe maafu mo whewhua. Pea na elawa sa muna ki spohiwa, he kuino he u lani ko ia me na whekau ak whakaetoto. Ya alu e tānoa ka nau tō panana e kia ki tāna. Io, halu po au sai pe ke le rea whona. Koe tā rea ka hoi ki a ke tokanga o te ke whaha mau mau. Kei whuka na reina na tō rea a rate me aia. Ika whoka a po i vai a he nau tālanga ko nai whare a rea e nau mea mo whire te vere mo mea. A rea whakatupu ai whuka kai koe na. E? Tako mea pe umalawa te hoko ni hona hoko e mau mau. Ka koku po i ni ia. E? Oi. Hanga ko pala piwe ni. Ko pau pe ke ne mau a e pou pou. Oi. Ka kua a e ne mau e pou pou. Ko ne tuku he mea ko ne tuku ai o mahino au pito he alu pe o mahino ke kakai. Kamata ke ala te kakai ke. Me ko e ne tuku mau ai pe ne to kamata ke ne tala noa ma kakai. Ma kakai ko e mo ulai ne mo ranga tau fuatu fuue. Ko so sai fai na ka tau to ui a hierarchy. Ko tu ko kai mini o ku fefe ka nge a e tau hierarchy ko aplikania. Oi. Ko tau tau ko foi tau lahi pe kahana ne anga lulu e tau whaunga. Aplikania e o kai whalaua o tau lahi e mai whinga. Lulu, lulu, lulu. Tau mai e se turi ka fitu. Ko ngai kaula lai fa o sia na whakamau ake te mokala ki mo mona ki ke hau hau ko he au. Ene tu sia ulo o King James Mao. Pe tu sia e Cromwell. Pe tu te ake haka Cromwell me whai toka. Westminster epi. Ko me wai ke tanu ai koe tanu anga pe ia o e hatu i. Ako ai ke te rio ai koe. O se fo i me wha i taaki ake he whoha koe o mea. Ko ngaro e au e tu i oko. Ko se nisi mo. Anyway. Ka ake ake ka koro mwara mano hui me epi. Min e Westminster. Ha o ki heni. Tō o hake hui o koro mwara tapu mo ia. Tu se fo i uro tau tau ono fo i skau ono fo i. Ie si ulu i onto. Okay. Aia ka kukupo i ni. Lahi u kauwhaka i whia i ka nia tu o whiha me kamata ana. Kamata me sinturi tātou lu e nau te ke i koe ke whakasisi e mawhai tu i ia moe hau i. Kamata sinturi tātou lu hana behe e kau no pere me kau pālo ni o whenga ke whawhepa ke e fu mawhai whawao i e aho ko ia koe tu i koe ko King John. So ka tālu mea ma oe mek me kāta fuarea pau koe. Koe tō mai me u whakau ai kau karisi ma kau o maa kamata kena. Kāro e nau hao ko fu kau lahi. Toi ai e fo i kau, ai fo i kau whao siene kau kon mo Cromwell. Ko tau tolu ko fo i kau lahi pēta. Kau me aho i. Nei lava whakahua to e constitution o whakamari i mo monarchy. E tu po ua. Ya kuaire vai u ere me nit fa te mokalat na ni whahua. Ya e u me ai me kai ki ngāwe ake. Ai ni na te kei koe wāwhen ma no ke lava o ngāwe ake ngai me ni. Kei lahe ngai me ai a u kei i he mawhai kore ia
e tamatu mo no mafai topu tapu ka ku tau ngā ua pe o whai ngā tā ka ku tau ngā ua e tau whaapapa me tau ofa he mona ki o tau ngā ua e tau whaapapa me tau ofa he o mea lelei o te mukalati maha ana wale rei o kulawa whakataha ia o kulawa whakataha o kulawa nā ngā ua ka katoa ko nā iwi he kaini ma whakataha ai ikai he kuna lolo moi vai ngā wape kua pe o mea mona ki u lawa ia o mea te mukalati u lawa ko ke lava ngā ua ka katoa ke o mea te mona ki ko ke lava ngā ua ka katoa ke o mea te mukalati o na feta ofi ake o kuhange koe ofa o fato to koto pia ngo foi o fato si tua na fe ofa ake pe ka koe ke na lava o fekolosi ake pe he kau mona ki me kau te mukalati o kuna fe ofa ake ya ofa ta fasi ko ta ofa ta fasi ko ka kuka ke na lava o fekolosi ake na fe si tua ake Kani toki lava pe ko hanga mona ki o to o pi te tamako ki tua pe hanga te makalati o to o pi te tamako ki tua. Kau kai ki kau sio pe, kau pau e hoko ko hai te ne to e lava ta, kau kai ki kau whaam. O ko tu whewheka au ia he uhinga whakaako, ke tau fuhu i whakaata mai ai ngā he whaingataa o e society. Ane koe, oua te tau fuhu i whaka mea tau, whaka fiskare, whaka sino. O sio ke taua Iran, isa Israel mo Palestine, taua Ukraine pea mo Lucia. Ki ngā lulu mamani, kapa koe ne Ukraine a Lucia, te kei lava Lucia toa Ukraine ki tua. Una kapa. Na hana ofe fu feitu o nuclear energy koe o. Pea kuna o kapa i feitu. Ka kai ke utu ia uia ki ai ka koe mea ia o taua o ki ai ke solova a ke palopare mai historia koe tau. Na koe teke poupou ia mea o whae Israel ki Palestine. Koe ke poupou ia mea o whae Hamas ki Israel. Koe ke poupou ia mea mea whae Lucia ki Ukraine, koe ke poupou ia mea o whae Ukraine. Koe teke poupou ia tau. Hofi whaka fiskare ke tau solova ke tau palopare. Meong o ku whai pe ia ki tau kei tamare. O kou poupou te au ke tau wawanga loloto, tau wawalo, whekumi, whakakaukau, tau teke ngai whakakaukau lelei, tau furifuri he palapare mā, tau teke pe a ke tau tālanga, tau tala noa whiwheka. Ka mea kou asmai ka mea palapire ni. O kusai, ia o hinga koe ni, o sila he o mea ke ai ka palapire ni ke whakasino. Ka pau ko tonu e ma, o ko tala no pa palapire ni a he tālanga whewhe ka mo tālanga ke mao ha mo oni o hamea. Ya koe fwoi mea koe na hinga nai, ka nofo pe ia ai, o a toi, hange koe rea koe e sestofa. Ke makuku koe sestofa. Sestofa tu ke ma, o a toi ngā ue. Ka nofo pive mea o sani mo tere e ne fo i tui ko ia e malava pe ke ne fusia te kakai. Ka kua pau ke whanau e pive ni ai whaunga fo au ki e me ngā ue. He koe whaunga koe na whai a kirisi o o singatai. Whaunga pe na whai samula a kirisi po iwa. O ko i kai te to so tau ia ki hataha e au hako tala mai te mehanga ai mea ne ai sa mea ki spohi wa ke toi le rei anga te toi sai anga. No, kai. Ke lawa ia hataha. Ke lawa ia hataha. Whema o e fo i whaunga fo au, mo i tangata fo au, ki he upalopare ma fo au. He uke he upalopare ma ahoni mo upalopare ma na whenangai usana. Wheunga pesa mera ki spohi wa ke upalopare ma hono aho. Koe tau toi o mai ko o mai ane fotolo chi ko ia ke toi ai te upalopare ma ahoni ke ka haue ki ai ngā haue pia he.
Fia e whao. Hange pepe kau tāna ki a tenisi. Ko tumu ko ngā tenisi o si ngata e ngata pia palofesa futahe. O kai ke toi lava kahae a tenisi. O stu mau ia pe holo ki lava. Ke lava e whanau. O ke toi lava e ka palofesa. Kau toi tau ka tenisi. No. Ko pi ke foi ngā wene whai pia palofesa futahe lo pe os. Te kai ke whea mai futahe ke mau hoko atu. Mo ni pia ko ne universit na ni foto. Kui ke ne whea mau ke tau toi hoko atu. Ke tau toi langa I o lunga I he funga o ene ngā ue. Whe mau e ka mou langa ngā ue, mou langa mo fo I mea. Ne o stara mai pe fo I mea ko. Ui ngā e ka hana e fo tu e lo au. I he mahino ko ia. Ke lava ke alu e fo I whakau fo o koe a mautoru, I he lo au. He ki te lava alato. Alato e ko mau e palofesa fuka helu e u sikalungo me ako ia pe ia no fo whakau. Ko a tenisi, ko futa pe ia, ko futa ko a tenisi. Ko patoa, ko samula kispohiva pe ia, ko samula kispohiva, ko patoa pe. O kikai ne whaana. Ko ina na varela no ia la unga no ia pe ko hai o anke ma fai pure, ko ia ve samula kispohiva ia ma fai pure ki hata. Hange beo ko ma ko tau toa ko stu a tenisi, ia mai futa ia ma fai pure ki hata. Ave pea ki a sisi uno, ke no fe fineta, I lo be e futai ai ke lava sisi uno, ai a tenis ke te lava. Ange pea ki ai. Ko samula ka lispo iwa ke ne o mai ke, o siko ia ka nau toki longa, nau to poko ai ne anke ma fai pu. Alaka. Ke kai ke ma u hafo I o wau, na hanga I samula ka lispo iwa, o pasi, o fano, a ma fai pure me ai ki hata. No, alaka. Ko me na gange ka lo au ma no foi tonga ko e pa mai go ku kansa sa ma dispo wa ka mo na ka lang ko pau ke ne fano e foi ma fai pure ke aka ka lava ke au e ne fu ka ko mo mu me ni ke hoko atu ke mahino e mo pe ko hata te ne lava o hoko atu ke fai sa dispo wa e foi ni ko ya ka toa ka longa ko na ko ka fa ma mahala pe mo pe na ane pe o sma te fo sa mo spoi na ni ke tu wa ka ka ko o me ko ka no ke ka wa ko me ya ko o me na ta ka no pa pe ka pa to wa ia ke na ke yo ma ka mo pa la pi de ai fa un fo o fa ta ta ke ana teke a whana piwe ni mo ne tau mo. Na o mai pe anga pe ko lo au. O mai ka wate nisi o hoko atu e ko foi ba a pe ia o e. Ma te hi fo e hoko atu e pe tau mea. Ko fo tu university ko a Aristotelo. A Palato. La fo tu fo Palato fo university ma maniko e keteni. Ui ko e keteni. Ma te va Palato. Ko Aristotelo ai stinteni tumu ko ke hoko atu na sio ke ai a mamani a ko. Na ai mena to ri to ko fo ha ko I tamba fo ha ke to I la muta ai fa family mena to ri ke hoko atu e ke te. Mo breva Aristotelo me ka stinteni ki tu a fo tu university fika wa ko Lyceum. Ko kuta no atu he ko me ma nga ko ideas. O kai mai a mahuinga ko whare mo tangata. He mate whare mo tangata ko ideas alu. Ko kau whaka I universalisi mea ko e lo au. Tau nofo he principle mo ideas, kai tuko nofo he whare mo tangata he au matuta. Mai te he whorofora. Nofo he whorofora e otua. Sai, aro Aristotelo mo e kau stutena Palato fo tu Elysium. Pe mate ko Aristotelo fe ma o ka wako ke kina wako te hu mai familia Aristotelo da mai me ka tau. Oa, tu kuia mautoria ko mau university ko mautoria a Aristotelo. Sai to hure ka stutena ki tu a fo tu schools malo na e nima. E ko releasing stoicism ko cynicism skeptic na na to ko Platonism na to fo tu na u school ke o na u le ka ke fo to ga solo me ko ka no ke mate e mi he ku to mate idea a Socrates mo Plato no
Hawe ideas ko age lisiume. Mate lisiume. Hena mate ideas. No, hawe age uskuso. Ko ideas ko ya o tau ke ngau age ahon. Kai. Ako ikai ke moto, ako ikai ke immortal ai human boy fortfarande osia. Ko principle, ko ideas. Mate ate nisi poyo. Mau ko advice fu ha ata mat malanga. Mate ate nisi. Who cares? Who cares ke mate ate nisi? Mate pe mate. Moe for do wife wa bia ko e kai ni. Ko ideas ko afuta hei kai to mate. Transport, transmit maya gelo au. Transmit dia ke universidade e pasifiki mo baman mo kawakola. Pero gutala no atu ko mo oni faka historia. Os patoa, os mat. Ko famahina ten ke kau patoa ahon. Os mate. Ane pe patoa ya ko ngau aki ko kau atenis ko nit mau ke atenis. Ko nau heka mate na toru e foi kau pe au ko o futa. Ko atenis ye ku ke le ko me he foi ko ta piriti pe a futa. Os mate. Ane pe ko patoa. Ma toru ma kau kawe ai bison e kama. Bison e samela krisi. Os heka pive mia mo bison e konga bison e samela krisi. Os mate patoa ia. O que te patoa. Ko ka kai pe na pe he hange pe ko ati ka kai pe na pe he ko kau ate misi na puke. O kai os mai futa e ne mate. Os ko alo en mo mato ko foto fala da foga futa ko foto e lo au se society. Wa ma valu manofo pe. Kama e ka pe au. Ui ko lo au. E ko fa mo ui lo au. Kina ko e ko adu ko fa kau fo ko mo fa kau fe paki mai ya. Kama e saia. Hanga ai ha tohi e lo au. Ko me ai ko ni wa FCC ke ai e tohi e lo au mo fatongia. Ani ko lo tonga ngā ue ke ai. Na o se atu ke tau ki sanga whai ke ua ke toi mama. Ya kua se FCC ka ke sio. Ko futa peda ne ka mai ka te au. E manofo. Mane hao nofo en mai me tolu. Ai ho whakakau kau. Ko me ai a ke hoko tuai. Ai whakatotolo a koe. Os ka mai e Samuel a Crispo hiva mea ko ia ko tau ka e mahi nope o tau ke o ato ai e mea. Sai mea e mea patoa. Ami ko mea ko a tenisi. Se e fo, o varepe o asa ke mea a tenisi. Asi mate. Ako pe hasi ko e patoa. Kung siya ke mea ko a patoa o asa ko. Oia o e wha o whakal kamasi na wasi mate. O si ala Samuel a Crispo hiva e mo mea koto. Ya enough pe ya Samuel Crispo hiva patoa forever. O se kuanga kon me kuanga hoko ko ne ha pe historia ta no pe Samuel Crispo hiva. O ko te pe ha ta no ya mateni pe ko ya. Ko ta walu ko historia ka ta no pe ya Sócrates, Plato, Aristóteles, ko ka tamai. Ko ta foki ko historia de mga dito nga ta no pe Samuel Crispo hiva. O se centurie tolu mehen ko ta no e fai ka kai. Ko ta do ta no e pe demokrati he tamahoko. He tamahoko o ko ne ame ai liu fa demokrati mo faka ko fa demokrati ke foi medium for alofi for fauna for all. Kapau na lava Samuel Crispo hiva o tala mai ka tau tolu ko tamai ko hanga fano se na hanga professor futa fahelo fai foi mea ka Augustino Mai
Na mau polokalama ere tio, kua nanga tatake polokalama musin fausi, lea Palofesa Futahelo. Ho afia mokus, mo Palofesa Aukus. Ho afia koe ni kouhanga foaki lea ki a tubufa. Koe ni kouhanga foaki a Atenisi ki a Palofesa Augustino Mahi. Foaki he papiriki. Ya. Ya taki Augustino Mahi na ai me ata koe uhinga pe Afrika e ke me hao. Hoka te tare ki taka ke whango. Aia koe whakaha koe ke he tui. Koe whakaha pe ia kai ke iha o pe o whakawawa pe ke ai he koe ne stupid. Ka koe kupoini, sai ange ia he patoa nei whai foi tala ke society mo tui. Ka koe na whoku me pui a Tenisi, pēta Augustino Mahi no koe anga ai whakarere, he Mafrika. Tu kuia, ai pe mea koe aku, Koe uhinga pe ho hau, ke utoki mate, e toki o atu ka koe mea koto. Paki toki hoko atu ho whakau kau koe, o ke tala mai o kou ke mo. Aia pa na whetō ke ake ai pe a. Tuku rewa e futai a mono whamiri, a samila ki spohiwa ke tua mea. Augustino Mahi na isa. Ja koe pekia koe a futa maua polokalama re tio. Whai mo whakatahe a Tenisi. Tera mai si si uno mo whanau e whafoki mai a konga ki tau tō Kristu tuku. Mau te rio a futa he a tokonaki, mau whakataha e pōsapa. Ko au na hanga ui e whakataha. Ke mau toi whenga i a Tenisi nā toi lava hoko atu. Ko unga e ko au ne tala noa mo umea, ne tala mai e futa ka te au whekau aku mo ne whakaamu ki he kapa e hoko atu. Ka ne te ka mai ka te au ka loa lo au. Ko ia pena ni tala mai ke ai lo au pe au iau ko lo au. Ko ne ka lana sisi uno umea ma e noa walu he kui ai. Lo au, ka mai futa te te ha. Ke na mau whakata. Ka mai sisi uno mo whanau ko tāna te umea kone ko umea ai whonua. Ke mau whokia ngo whakalere. Ko mau whoka tuko whakalere, te tamai nau tōre te nau whakalere pēnau. Okay? Koe ke whaha ke ia e mea koe a pia koe a kuku mūtau mo tamai mau whanawhanu atu mau maare matu. O hoko te lo au ne sa mai te futai ka te au ko lo au ke hoko te au. Hai ka o Tenisi whio mai ki ai. Ka kutai mahina lahi ke kau a Tenisi. I muri mo tonga. Nau kei ofa pange pe koe kau patoa. Kei ofa pe ke a Tenisi. Kei ai pe mea ke a Tenisi o ka te toi lava ia o langai ke alu ki mua. Ko na wata mai pe na to pe o nga uno a Tenisi ki mua. Ko ke te nga uno a mea. Hange pe koe patoa. Nau whai e o mea koni nau pe o nga uno. O ku whia mau e fo i whaunga fo o ki e teke whakate mo kālati i tonga. He kuos ke kaka i he uma e sai aniti ko Samuela Agnes Pohiva. Mo Palofesa Futahelo. Mo pa Teresio Finau. Mo Amanaki Havea. Na iai e nau contribution ke fo mumeni. Pe o kum whia mau e kakai tatau. Ke nau whau ate fo i whaunga fo o. E na e whau e he kau sai aniti. Ko te whae mau a whangi kau kai sai aniti ke ho mau whau. Ke mau teke te mokalati i tonga. He ko mea koe hoko, e whianganga ia mo mea me whakawa e kau tamami e kamai. Ko te ngai tōno no sa malati spohiwa. Ka oku i kai ke tōno no katoa sa malati spohiwa, he te tau tala no alo i rewa ke historia. Te tau ai rewa ke e tau whima. Ia koe mea ko tala noa i ki tera mai koe nau te ai teke whate mokalati i tonga. Ka pau kia teke whate mokalati, oku i kai ke toi whemau ke whahe patoa teke whate mokalati. Whemau ai whaunga who'ou ke nau whai ai teke. I koe ke ano koe teke ia koe hai toi e nau awhio e nau tōre umea ka mo lele e umea kai kai ke nau pehe mai. Moa mai o a ia, i kai.
hena e whao historiana, e whao ke whao ki moina, e whao e whaingata. He kai ke kakakaka tu peo pe hatu tu po ono, ai ke tau ririki he, i kai. E fie mai tu po ono ke ngawe e ke homo, foi mata ki tu anko whatapu, ke hange ko kakai, he ko hiri e tau whankui, na homo na foi mata no, matua e whonua. Ka koe tau me ai. Koe mea koe ko ka hao ki ai. Ka pa o ko toi ai whate makalati he patoa, i mori motonga, o wa toi pou ke hata he mo singata ia. Na ngata pia sa mela kispo ia. Koe kau ai mea koe ni koe mau pe mo tānak paanga pe kaya tu paanga pa kaya paanga Swangi koe mea hoko. Ike kaya sa mela kispo hiwa ia paanga. Andi tānak paanga whai ake me uteke. Ahora me kau patoa koe ni o malanga mai koe kau patoa. Koe patoa pe he. Ue wak i hena pe. Kai. Professor koe o Maria pito e whatala noa koe ni ke whai. I hena koe pe koe. Koe, o koe ni ko ke heni pe. O ko ia, koe ni ma whana pe mau wakai atu ke. Ko te mahalo o ku mea mea tawha ki, Professor. E koe ni ko whanonga te pēu ia pēu ku ongo watu mai be. Koe ke whanonga tauka koe. Koe. Ia. O, koe. Si ka koe. Ngau e ku mea. Ngau e ku mea koe ku malanga. Koe. Ia te whokai ka koe ki lolo. Mai kei lai pe ku mea, he? Koe. Nei kei lele pēu mau nofu katoa pe whakalongolongo o whanongo ke whamatala ke whai. O maa whana whoke wahe koe ni ku ke whai. E pa koe whake toko lahi na kai ke nau kau na tolo he ofi holo ia putahelo. A krispo hiwa he ngahi mō meni, kamata ngahi mō meni koe nai whai. Kana ke kau whuki koe ia i e waofi mo nau tolu pe aku ngahi wahi koe ni ku ke whai e ku hangu whamaa whanai mau tanguto whanongo atu ka koe Palopes. Koe na ke tala noa lahi whoki. Koe ku tānaki. Koe. Whio i waofi au mo a kirisi, whio i waofi au mo futa. Koe. Kai ke ngata he te mokalati mo e ako, mau toi kau fuku, iai mau whikawa whakai toto. Ni whakakai. E whakakai mo haana. Koe. Koe ai o mea lahi, hange koe ni. Na nao mai e ongo, ko whiela whaas kai tuku atu. Koe. Na e o mai e ongo tangata ko ia ki heni. Koe. Na mai ki heni ko nao mai ke mau kawa noa. Whamore pe koe ka hoku santo mua. Nau ke iako he kaimi ko ia. Nau ke iako he kaimi ko ia. Ka ko nao mai ki hau mea heni paubeke nao mai ki au ke mau se vahe aki. Koe. Ia ko whakaoria pao e kaimi lahi e sio ke kau kala noa he ahoni. Na nau toki o atu na ke nau ila na tola mea ki he. Volvo furu tupu. Fitungo furu. Ika ke hua ke atenise fitungo furu. Volvo furu tupu. Ko ia tenisi au he hiwa no futu au he wafe to peki ata futo to peki ata samla ska fa ke peki uno ki au hifo ko me ati lao te wana uno ki ata fa Koe. Professor ko ngā ku me o se ta o se ta taimi kau atu mo ki whakau kau ni ke ta whaka o seak ko ngā whaka ku ke tala noa ke kau saeniti. Hange ko ke o mai ko o sai whake ngahi whili lea ko ke ngau aki na ke tala noa whoki ko e kau saeniti eni na nau whakahoko ai mō meni ko ia o ke whadada ke a Chris o Futahelu ko Manake Havea ko Patere Seo Finau. Bana ke pehe whoki ka ku ke loto ke whaha mō meni ke hoko atu ngahi ngāwe ko ia ke lava whaha ki leka. Te mau ke hau hafu saeniti o whai ngāwe ko ia ke hoko atu he ngāwe ai kau saeniti ko e. Koe na ke tala noa whoki kia piven ko loto ke taki wha o si moe whakau ko ia. O kai ai mea e ua ko manatu i hake. O ku whaia e tō kehe i he whakafofonga koe ni. Pea moe toenga ko ia o e kau poupou.
Hange koe ka popo koe a ni he ka popo e patoa. Pai be ni hia ku tokola he kuna popo pena do ki piven he te se wakai kia he ngahi tohi mga he mea kuna whahoko e social media. Koe whakaukau e ua na whakaanga ia e whafafonga ulaki. Koe ni whotu I whalearea ke whakaivia. I taimi na whae tala noa ke patseti. Whakaivia e tu I ma ka hou eiki. Koe ngā he ku tuunga kuia e nau patseti tau ene fiha ku me tu mao be mo holo ki lalo. Ka hiki o ngahi patset ke he. Pea kulahi me ngahi whakatau wele ku whakahoko. Koe ngā pe e lava ki hoko koe palaparema I he whono ngā ka paheka ki whakaivia ai patseti koe. Na e hanga ai e ni ihi na nau whakanga. I me he patoa me kau pōpō pe tatau pe o ku nau pōfu na nau whapōpō kia I o whakanga I he ta whakoe ni. O mai whehu I koe he ma polokalama I taha talange. Ko mou alu o tau ma e kakai. Alu koe ki whare area whakotuu ke toko ke whakaivia patsete hou e kima tui. Koe koe tāri koe whawhana ne pehe mai. Ka koe walunge au hiva koe patseti fu patseti he walu hiva miliona koe aia mahai. Koe ai mai kakai he koe patseti u awa whaake ngai breanga mai kakai. Ai koe whakaukau e ulaki o whakaukau hono ua. Nan fotu e whakaukau pehe. Me he foi vai te manati professor ai foi whakahoko mai ke tohi me whakata me he sekretari ka tu I ai ko me office palacio mai ko o ficau ke whakawhise o minister. Pero inga na kai ke nau whai ko whakawhise he ngai tuunga mga he taimi ko ia. Na e kau e kau hou eiki ai. I he pure anga na ta whaapolokalama pe ki ai. Na nau pōpō na tolu ia I he pare miaka na kai ke nau tukunoa e na tolu e miaka me tui. Pe hanga he pivene whotu e whakaukau. Na kua taimi ke hanga he tui o whiri kau no bere. Ke ua te hoko e umea ko ia I whare area. I he ngā I he hoko atu. Ko ngai whakaukau na ne hanga o mai. O whakatatau ke tuunga ko koe na tau whono ngai I he tainimi. Ka nai hoko ia koe palapare mai ia I he moi kau pōpō, moi kau mui. Mai ni I bea koe ke nau pōpō na dolka koe na nau mau e makatuunga ke whai aki. Ano o hofi mga bea koe. Whewe ho wakai ki ai ke taki wakai wha o seange I whakaukau koe a palofesa pera toki māma he ahoni proklama. Koe whehu I uloki. Koe. Ko pōpō pe se te au hongo furu. He? Koe. Ke whotu ka piveni. Pako kurea ren ke hei pare mia mo kapneti mo whare area. O ko pōpō I kakata mo lo au ai whotu a para piveni. Pa te o ade ku uhinga. He? Koe. O ku alu ai teke whakate mo kārati ke sio kita. Ai kau taki, mo kau teke, mo kau pare mia o te mo kārati. O wa a koni kau pehe ko ki te mo kārati ai pure anga. Koe. He ku alu ke sio kita I whonua he ngā ue a kau kaki. He ku nau ai be mea ko te he koe ai ke kakai koe ai be ka nau tolu ai whukonga lahi. Eh? Ta ko mea ko pōpō pe se te au hongo fu ke whakotu a pala piveni. Sai, kau toi ka arake atu. Na e oange ha mea hou e ki mai haa tui I he fo I ngā whonua he sau pulu. Te whito ki he tui. He na e wahe maha no mawhai pure. Eh? Koe. Kari maia e hataha o kakai o kei mo ui na mau whai e fo I mau kaini koe. Ta ko kuhinga koe mau kaini. He na I kai ke whea. He koe liliu whakaporitikare koe mamani kai kei mālohi ai tui. Koe. He I kai whakahoko hali riu au ke whai riu kamalahi koe a Cromwell. Na e pau ke whakawhetongi. Atu e mawhai pūre ke kakai. Toi atu mo mea ke he tui. Koe uhinga, koe a ngai e kau mea compensate. He koe ha. He koe mea e me kau e whangakui e tui ke ne mau e umea koe. Ka koe kau tae ata mai koe fo I ririu koe he wā whe māno. Ko uhinga karatu tae ata mai e neke ke nau whai a mea pe. Ta koe uhinga koe poini ura ki sio kita.
ai te ke whakate mukarati he uhinga koe apea sio, kika kau kake aami. Ma mausu atu ka nauto. O kui kai toi mau ha mea ai tui mo hou eiki, talu me hiri o wawhewa wano. Me ku tu mau pe ho nau ina si, ka tau longa ia he ai mea kakai, o whakapuri kia ke fufoi whakana whara ko ia, ka koe kau tak whapuri kare pe ku nau mau paanga tau, nau mireo lea, ka nina whate kama ku kalata ka koe kuos mireo lea, he tāna ki kato e le vahe, mo ne allowances, mo ne umeo, tata he ka whaaki kua o mireo. Koe kama e hu ki whare area pa toi alo minista ko kalatu, ko osfika i atu a e nau, au ki taha mireo na he fo i ka e wha. Ko si lea tai tonga, ko koe whi hu ki whare area te ke mireo ne, ona ke hao loi mai ka te au tau o si ilo ho wahenga, mo allowances, mo e toi umea mo tata he ka whaaki, ku whaket ka mo tō, pe o si ilo koe no mo loi e tonga. Tau mahi ka kai ka te au, tau mahi ka usea ina ka te au. Ka koe kai mea kou tau awai ke tau keri, tau wawanga maupe mo tau wawanga mo tau keri di oloto. Tau kālanga i whewheka pe he koe e umea koku fufua. Ta koe mea koko popou i. Koe hae mea kua oange ma ai tui. Hanga sa mela Crispo hiwa ai foi mea ke hae ai whare lelo flotu whakatui. Koe pe he whakamore. Mo ki Britania sio ke fu koloa ai tui kwa no fu whare lotu whakatui kua pau. Koe u whakawhetongi ia me hanga e tui o tuku mano mawhai he kai no Cromwell. Whakawhetongi. Compensate te hate whare area. Wheu ngaina, toi o atu. Koe uhinga he te mau milionea mau tolo he mea koe ni koe mawhai pure, koe mea uneo mai koe milionea. Ia ahoni. Tau hao pare mea talu me hongo fulu. Fokia te pare mea ka whakotuku e me fu pisi nisi lahi. Fotu pe ne kai mu ne kai mo ore. Hoko mai pare mea koe ni. Mea tata. Mau e umanu ia ke tae whaelau pe. E uia no whanau api kei mau pe monu ia koe amu ne whanau. Koe ha mea koe ke tau whakawhetongi ai ke oange. Hai rau tō whalote tui koe ke te a mea koe whalote whakatu. O ku keisi i sirini te tau oange ke hiki ka naki ke nau sirini ange koe kau no pere. E o me alahi au koe ke eke mai kau no pere se kau aku mo nau kere ke kakai nau tuku pe. Eke nau to ase ko nistuto nema mea. Eke to se mau ke whalawa. Ia au ke tui. Tau whaaki pehe e tui ia a eme o wha. Ha ue fukere kere langa fua pe ako sa stonga hau eki. Ha ue fukere kere langa whare area. O koe kai peke ngau e fwe ata mai ia. O koe kai ko ha o kere kere, po ko ha aku kere kere, ko kere kere na mao he tui he tau e ne kui. Koe tau kahi. O koe kai ko ha o mea ia au. O te ke hako tamai ko te mukarati ia e tau vai ta tau. Ko ke ha mea ko vai ta tau. Ko ke ha mea pehe i maman ko vai tau. Ai ke tau kui ai mea. Ama e tau mea, ai ene mea. Ai ene mea ke la, ko puranga whatu e, ai mape mea e tui ke la. He ko tau, kai mo inu pe tau maudi milionea ko hanga e tui o mai me o mea. Koe nau neke o mai, ka ui kai peke ngau e whaata mai. Ki nau whawhepaka para piwe. Ki hiki, te kai te whanau no tālanga e anga finance a hau e ki no pere lau tau e teke whate mahala. Koe ke ui rapo o hiki ha mea ke kau no pere ke ki hiki pe kau kama ko. O ku nau hiki kātoa, ai mea koe kola papo e ha. Hiki kātoa ka koe kau no pere pe o kui he whare area. Si no whatu pe tangi pā ia he, koe kia mea nai mau mea. O sa mai e o ki no pere toko tolu ka te au. O ku nau popo ke teka ka pawa pīveni. Ia kou whakaamu ke toi toko raiang e o ki no pere. Ia toi toko raiang me kakai. He koe whaunga whoou ia koe ke ngā alu koe e te mukarati. I ende whakamari i koe
e ura fa tu ia ko piveni ka pai ka ke toi kalo la piveni kai tumba ko piveni ko e te ke helo au I tonga mo mamani e ku maa piveni mahino ke ha o owa sio kita ke teke peko e lau ko me a kakai hanga la piveni ka fupa tse ya la la miliona ko o ku kawa ho e ki mo tu I ko ho e ki peko ku I fare are o ku kawa tu I kai ai ka fa ka ke fair ko democracy ko fairness ko justice ke tau milionaire ka ko na do na milionaire ko na fa pe kakai ai ka wa he kakai ta nga wa pe ave na wa ke tau ke mahino ko me au ai me kakai ta no pe mai kakai ta no pe me kakai ka ke a na welfare Malo ko na me welfare ko no pere ia ko tu va no pere ma ko ina me ai welfare ko hau hata hai na ke me ai ha welfare he kakai ko tau lau ke hau e ki ma tu ko no pere pe ko hau ai welfare ke va he tau whanga ko tau ke te lahi o kui tonga tau ke hina wha e si fia ke alma po mao e ne vahe kei mo i pe mao toko ni ke ai e ne mao e ne ki vahe Nei toki ai mai vahe e kau tisi e poloko ai pe ia me fo sistemi ane wha uhe no pe ko yo ma ta no whaka poto mai ko ena ko ai mai te mo kalati ma ai ha mo e kakai mo nea loi atata ko kalati o te kai ke usio au ke a whainga whaka fōtunga mai whaka materie ke mo oni lau na ku te hala pe whakalongalonga pe hau e ki lea hau e ki ko nau whare are a nau hanga tau tu hake nau tori a tau ke anga nau sirini ki o a ai ke ukolo sike ka hoi ki nau pere ko nau sio kita ta tau pe me kakai ko ne whare are kai ke nau sio ke toanga ka atoa nau hoi ki nau pere ke hiki ha nau se niti o ku whaka ofa ai awe a whanau ako ai hoi ki nau pere ki muri e whangatangata o te kai ke whakarere ki he nau wahenga e kau nau pere e kui kai ke nau wahenga na tomo nau to whia malo ka maana o kui kai ke alato ke o mai hasirini whakatau ke mahu inga o ko awe tau se ni ke nau pere no pere ma to lutu I whanau ko kia tai mea awe kia hasirini mai pe kere ko kere ma to moia Koe ka no pere ka mai ke ange sirin ka koe ka o ate mahu inga koe ange ke toko ni ki ai koe ke ate mahu inga kere e ku tau au ke tau sio kita au ke tau whema o ke tau tō ke tau ai ma tau tō ko te pia tāna ke no pere mo ai me tu I kai wah e ka toa milionea ka kama koe nahe na no fo mai me pe I he tai mini Whainga kona ko me ose nau te miko e miko os milionea sirin ko nau tāna ki me nau monu ia ko kai ke nau whe ai ha mea, ma ai tui ma ho e ki ke toko mia nau tō, he ko nau tōlu ko tau tōlu ia. Whakaukau ko ha api venio ai. Ko tui ma ho e ki ko tau tōlu ia, ko tau tōlu ko nau tōlu ia. Haurewa ai kau, tai mahina kona ke patoa e aho nia tala mai ko tui ma ho e ki o ku ke heia mea tau tōlu. Ke he whe. Ke he whe o ku tau nofo I ho nau kere kere. Ke he ko tau tō tau pipiki whakai toto ka nau tō ma o pe ofi. Ko ha me wai e whawhai ke e hei nau tō ma tau tō. Tau pipiki ka tō ka tupo wono me tau whakakui. Tau DNA ka whatotoro ka tō tau DNA ke tau pipiki tu. Ko me o ke tala mai ai ke he nau tō ma tau tō. Tui whakano mau pipiki whakai toto ke. Te mau ofa pe ma tō tui whakano o mau toto. Te ala ka no fo. Whafoke a ke whiu I wā whiu I wā koe hako. Ia whai whakatū ko a parapi veni. Nā pau pe se te hongo furu, te au hongo furu ko pau pe se te au ua noa. O ko mo a pe ave fai o ngā awelo au mo mea. Ka te utalate mea koi. Nā se tu utaki mai e whai kau no pere ko kei lapo ka hae toko lahi nau pōpō ki ai. Ke whao ave whai whao ngā pure ke tānaki
Koe ko whanga pure ke riri o whaunga. Ke toi mana ki e whai whaunga pure koe tau parapare ma i ai whate mkarati. Kai kei u nganga whate mkarati. Ko mea ko pihata koe hongo fulu. Ko pihata te au hongo fulu ke wheu uraki te au wanoa ke. Ka meu te au wanoa e. He ko hinga ko os whaua te whai mea au ka ingai ma mea tāna mai kai. Api veni. Ko so atu ke no pere. Koe toi peke me oange ke he tui ke a whio ke ai. Koe ke lau me tāri he tui. Koe koe whai whatu koe a pi veni. O kui roto ia whai mea koe nau whaua. O ko osi e no pere koe ia. Koe koe ke ui. Koe mea peo ne tā mai ka te au. O ku tā noa mo e ki no pere ke ma o nau roto. Ko wha ambeke po ke ho e ki no pere ke mea kon ko whakatu atu ko at ke no pere koe ne ko. He whea mau e ia ke mau e nau po ka toki present ke tui. He koe ke aure me ki toko si o ave ke tui koe ke lo. He koe ho ki no pere ko pau ke nau hoko hange ke kapneti ko pau. Ko mea ka no pere no pere pau ke foi. Nau roto ta. Mea ko asma e na hange ngai tō ke ka ko pau ke nau roto ta. Hange piko kapneti. Koe whaahinga whaunga ia te have to agree, all agree for a final decision of any, for a final decision. Okay. Nā kou tuku pe au ia ai, kou os whaua pe au ia. Whau hanga tonu ki he tamatu i. Whatua siro ki ai, whakatapu ki ai. Patu moe ko whai whakatu. Me hoi whaunga koe na. Ia kone, mea ko kau kawe pi veni, hau pia hu mai ke whai whakatu. He ko hinga ko o si sio au ia ke upao parema ko sio kita kau taki. I kau kawe e te mukalati. Pa ko ena. Nau loto pe nau tō ke nau ai pe ma nau tō. Koe pe he koe ai mai kakai. Koe fufoi whakanā whala. Koe fufoi whakapūlo ko tawatu ka mou tō. He koe kau taki pe nau mai nau tō. Pesete ono noa. Te kai ke usua tau ia ko inase kakai. Pa koe pe he. Koe nau ai upo tseki langa e ha. Iyo ko whatongi e puranga. O ko ikai ko hauelo whea ia. Ko mala e welfare me mai to ka o ko winga ka no ka boto ka ai ma me ko ko frambe ka kapneti ke o te na fa na ta ya wala te ko me fa ke o swa huwa te application ka o te na hanga fa pe si no ka no ta ri mai na to me ai ko to no pe o ke ai ke ko na to mu ya te foi to ka ko na me pe un fai ko ra tu ke na pa ma stapa ko to no apu ke o te si ko ya ko ke na mai ti ma no ka ko me ago ko ka ke lo me ko ni a mai ko ki ai ke fa fe u ya ma fai pure tu i he to ko na me fe a me a po se ko ke fe ma ha me pe he ia e ku si o ke Melino ai fonua mo mau ai democracy mo mona ke asi pe he mai na ka ko sire do ka ko o ke ka no pere ko na ke na mama ha ki tu e fe ana ko ai mai ke fe ana ngai ha pare mi mo tu ko hai e pare mi ke ai ke fe ana ngai mo tu e fu ma fai pure tu i to ma kapu au pito i ta wa ta to wa e foi ma ha la ko ia ka fa pa e tu i ka nga o ma lo i ma ta to mo tu i nga o ma lo tu i ma ta to mo si o fare ke o fa mo ia tu i ma ne no fare aro no o mai e u kere he na o fa ka e ke ha te na ni o atu pe ka me ai a preseni na o fa ke tu i ko na compensate ko na nga ya me ko na appreciate hongai ko ke ka mai tu i ke na fa ka o ke tau mahu i ngā ea rewa, ke tau ke mau e mō he koe me aia ku tau kehe ai me mamani. Tau e tau purana whakatui he tau pe mei uafi. Ki kai ke pure i tau tō hawhanua. Osia mamani ka tō, pake tō tō, mo ofa mea whamahu i ngā e mea koe me koutala. Na e matua i na eringi toto e tau whankui ke ua pure e tau tō e ha moa, pe ko fisi,
a ke kau parangi ne fra o se tau whahau, ko foi whenga tau whenga ta haia, ko whangafu Western Empire, imperialism force na hau. Na tau e tau whankui ki mo ane tau pe mo fisi mo ha mo mea ke pure e tau in the freedom. Ko mea kui ko freedom. Tuko ai mai ko hae te mokalati o mai freedom ma mau kaimi. Ko ne mai bena o ka aina ko freedom mo ni tau e tau kau ara aina. Mea aho e tu pe ki mo a pe ai te ke whapopula. Mea si slave e tau whakakui ni hakaha. No. Mo whamea whamahu inga ia, whamahu inga i kau ke no whai mori whamahu inga. Kau ke popo ke te mokalati, popo ke te mokalati o kusahi. Oi popo ke mau kaimi te mokalati ko no kai hora pa angai mori ka kai. Hau pe tamalo ya ki ma ene foi malanga ene foi vitio ala tu ka to ke. Tu ko e tu ino ia. Ame ko ta no ko a. Ame ta no a fa ka to ke ta ni me to. Taria. O la e to ka pu he ko si su. Ko ke to e ta ene ha malanga mai ko mo mui. Ko ke ai hanga ton mai taria ka ko ne huinga. O la e to ka pu ke mahino he ko o tu ai ko si su ia. Ko ne ala ke pe aki ki o e me elo au aki malanga ata masi mo tamate mato lido. O mai pe kakai o mo ui whakalotu. Mahino e nau mo ui whakalotu he whonua mahino e nau wako. Ke o mai ke upese alo au ke whanonga ni kau mene. Ko ke maha mene. Ko ke maha pupu mua nge skapa. Ka ko ku tala noa atu ko upalo parema. O whianga ngai mo e whonua ko ki afe keke. Ka ko ku poini. Teke pīne, poro pīne. Teke o mea kotoa pepa ke tuku mauai. O te te ngau. He kui ai pe, a kakai o popo ke te koe. Ta kou whaama ai hoi ki nau pere, ke nau whakakau lahi, ke ai ke mahino, ke nau tu anga i he tau aluko. Koe mea mahu ingai. O ngā whai whakatu koe nā, popo whete. Tuku ai pe whare are a ia. Ka pau ka te nau tuke. Ko loa pe ke hanga hawa he ngā tau whiri koe ki loko. Ka tau whanonga. He koe mea koe te ke hanga teke, koe mea koe te mau popo atu, koe mea koe te mau kānake atu, koe mea e rei ke whanua whakaluku fua i tonga mamuri. Koe mea koe whahe haoni ko tarata mautou, mau sio whahere ko no uola. Ai o mai kakai o whakapulo e tau tau ko whai ngā ue ko tonga kakai. Koe ku whai whehui whaoskai tu watso. Koe hae mea ko whai ki he welfare e whanua. Nothing. Social welfare system e whanua. O ko ai pe ke tipeni pe i he mau ofa, i he tau ofa tu memori, toi ai pe ai kau kaki. Toi ai pe i he remittances o tau o atu. Toi he sirini o tokoni atu. Pe ai u project langa ha. Koe o kuia e Karl Marx, koe infrastructural development. Koe fu mea teo pau ke whaia pure anga ko no langa ha. Koe mafu e ofa he kakai, koe talamoa ke kakai, koe tokoni e nau welfare system, ke ai he nau fo i maha e pongpongi. Ke o e pila marijuana, koe mea koe oku, mahi ai si koe unga koe kai anga welfare kakai, he koe weha na welfare, o kia nau wahe kai pau te nau kai ngā haue, koe nau wahe ka nau vai, ka nau wahe ka nau maha ki ia. Ki maa whana tama fu malanga, kung wha malo atu, tuku atu e hua e siko pia taua ka meri, tuku atu e hua mamau. Kou ki he la ia he ne apa kou tala noa mei loto. Apa e hingoa ku toko ua ko tala noa mo loto. Au toko ua no foi batu ko tala noa mo loto. Pako e ku programa i he whiawhini ko tala noa mei loto. Tala noa mo loto. O koe ke o atu au ia e ku whaka intellectual, whaka poto, whaka mai i he tā noa. O ko o atu e mo e ku ongo, mo e ku ongo i ki e whonua. Ko ku whia whakatuka ke solo e ke te a whakatuka.
Ke paula piveni tu mau ke mau. Ko koloa pe ke hanga hawa hanga tau whiri ko ke whoki whare area. Ha kau whanonga pe. Tuku pe pure anga koe nā mui kau whare area koe nā te nau huwai ma nau humai. Ai ke ko whisi hoi whinau. Ka inga o mau tolu koe whare area fuoloa taha ia. Me tau whanga fuutu fuoloa ngea kiris. Minu kono. Pau tau whi mau ki ke nofo pe lono. Ngā awe māloi ke le tu mau ho whakau kau mo o tui. He kui ai kau wako. Whewheka nau pōpō. Ia moe hoi, moe kakai, neo koe ki ulapu ka hana tōlai. Ia ona ka toi mare e ki he mamu maka o whai ake te ho tū koe na. Ia e ri koe ki tua. He kai ke whamanato atu wala pīwemi. Na e pe he pe a Samuela Crispo hiwa he kamata nai tū toko ta. Na kai kia hata hai nai tū mo. Nai hu mo kau whakawhanga ke nau tū au nau tō ke ta whakoi. Toki maa mai kau pōpō Samuela Crispo hiwa ki mui. He e mau pe ia. He e mau pe ia. Tau oange ki he taimi. Space, time and change. Ke me whai au tau tataki. Maro a mito e ua wau ko ofa lahi atu. Whawhoki atu. Whamaro i ka mūtoro mui ka naki mai o mu ngai pōpō. O mu ngai whakaukau. Ko ate ka anua koe ni. Nau alatu ka Profesa Futahelu. E ua awhe māwalu. O ko alanga Firin Square kia. O ka anua koe ko alatu kia. Alatu au alo Firini. E toki ui masi si uno ke alatu ke whare o Futana. Maunofu matore i whare ko wapo. Ha uia kau tama teke atua ma aluatu. Pau pehat ka Futa. Ka hame me hawa Firin Square. Ke mai Futa. Koe hau po kala mai o kui kai ke whakawhe i au e patoha ke nau kātoanga nei whai sipa i la koe. Announce koe e tupo ni mai whai riri. Announce tupo ni mai whai riri o kou i ai. O kui tonga. Nei whai ai fu kātoanga wahi ai patoha i sipa i la. Pea pehat le wau ka Futa. Koe hae fuoloa kai ke nau toi whakawhe i koe. Kama e fuoloa obi. Matoi na hana Samuela Crispo iwa mwe patoa a kaya Futa ki toa. He na stroke ya Futa pea ki i he heo e ne whakaukau pa nau tala nau tolu e nau pōkala mau vai. Ne toi whoki mai pe mea ia Futa he o nata mai o nai tanko na o latu ai. O mara pe ki ngalo ha mea ka nai whoki mai e ko alatu. Tala nau tolu e nau pōkala mau ku whaha Futa. Pa nau tege ki toa. Ta koe ka mai Futa o ku te kai ke nau to whetuta, nau o si tuko nau to ia ki tua. Ako aku tari e, te kalat ka moto, pa te kalat pendike si o mapala piwen. Mo hataha pe o fie teke he te mokalati te kalat o fwilea ko ni ke mounofu aki. Nau pehan ka Futa. Ko ka kai ka atoa ko e na wombe ki ate nisin, ko nau fie mau, ai me ape maa na to. Nau te kei te mahino te mokalati ke ki nau tō. Ia e aho, kau ka moi wholoa. E tō ka hanga oange ai te mokalati ke tokoni ki hataha i tonga te ne teke te mokalati. Ia uhinga koe nau tau uhinga. Koe kure ka Futa. Me tō Futa no matua kāna si o mai ka teau na te he ia maro o whasise. Kei kia nere a bandai, ko se atu mana te Futa, koe tamai, me au ka mapa ke sini no whatamai. Ka koe mea koe ko urea koe ka pala piweni. Ka tonu ho alu, koe fo urea ka nau whai ka Profesa Futahelu, e mui pea ho tu a o alu moko. He koe iai e toko taha, koe toko taha ia, e lawa ke uwhanonga moia moio au. Te ko usta no. Profesa ina foto akau o fia pa pou. Nei be o me o tokanga ke ka pala piweni te ne ke ihanga o. Fere keu ke me mea. Kaku
Kamata mai ke lava ke mausio ke posisi no tu apa wa pini. O kai ke me fie mau ke mawai ua whanua o ke me fie mau ha mea ke mau uruta ai whakataha ai whanua e koe whoi poinia o kou hua tu ai. Poinia e taha pala piveni o kou hua tu ai. Koe ke fie mau ke mawai ua whanua, koe ke fie mau ke kau e whanua, koe Riot koe mea koe whara e Riot koe wā whenua nona. Lau a tau ke tamate miso, kape i hena e kāmau sai a pupe vela mua. Hame koe whakata. Kape e au he university kāngo klok. Wāre ngau koe tuto whanua pa ke tā mai ka teo tala mai ko mea kusai. Ai tutu e nau tupu haka ke pitu he mea koe nai mau whare koroa. Mau ilo ka kai ka atau nau nofo he business district ko korofo o e whakao whaia he vela na ume. Koe ke uwhie maa e mea koe ia. Koe mea rā kusai ia para pire ni. Tukega toki rio ne whakau anai o koe ke te mea te whaha. Mo veu ka koku hinga ko mea me kau ka vei mai kai ni. Ka pau ka ne loi anai ko mea ke he ka pire ki o loi. Ma loa pito te whafoke atu e ua wau. Ko ofa lai ate te moto, ka tau mo ai. Ko whia mau ke o alo kai, ko whia kai. Fulai ko ka pau te kai pau haa po kalama ko ne po kalama ko to are fa au here. Fulai ate alo pito. Malo pito profesa fa malo atu he lava ere po kalama ko ia. Ai te funga fonua alo au. Ku useo talampe tau he ta foi po kalama ko ni o lere hanga foi po kalama me ho au ta foi po kalama ta ni foi po kalama ia u. So ku la pita catch up ngai tai mi go more he ta foi po kalama ka ku fa ma fa na pite fa ta no mo ko. O fa to professor pa mga hinga u fai pa mi university lo au weekend pelana. Malo abito o fa to o fa ke family. Mo tonga ko to. Malo. Pamalo te kainga i he lava koe ke mō kau mai polo kalama koe i honi whikau aki whatara noa koe aki he profesa to e tā sese o laftani whikau aki mga hi isiu ko whapolitikare pena maki ka mata mai pa matafe mai ai peo o mai ki he me hou e ua koe ni i he ngahi isiu koe ni kulama profesa ke whatara noa mai ku kai whakite ke he ko watu ma pe i he taimi ko toa pe ke ngahi talanoa mga proklama ko toa pe fa hoko atu ba mi vipon media ko e viuia ko e makai ki ai toko taha ko ia ku fai ke proklama ko ahoni ko professor te da sisi o laftani ko anga ia makai ke professor ke ngahi isi ko ni fai ke ai fatalanoa ko e pe mo ahoni ko ke tui ki ai pe kai ko e mea ia ko e fili a ko e ke fa hoko ka ku whamalo lahi atu ke tau kau sponsor. I kei o mai ko ia, toko ni ko ia kulawa whakahoko ai ngai proklama ko ia ahoni. Tatau te whito ki he tau whare wala ko ia Page Fashion Store i loto Nuk Alofa. Ko tui ku ke o si mea i pe, ko si lama ngahi ngau e nai whakahoko ki loto. Wahua tu ki ai pe a moe tau stock lahi au pito te ke lama tori mo whili ai. Ko e whia telefoni ua fitu tolu ni mao ko e hape ha whahinga fie mau a whia tu ki ai hanga tu ki he tau moe pe au building whika hiwa o e Whatawhihi Road i loto Nuku Alofa te ke lama pe mamata tu ki ai o ku i ai osi mao e ngau e ki ai o si whakafonu ki ai tau stock ke lama ke ngau e ki ai ko e whika ua be ko e tau whare kolo kosi ulu ko ia ko e Francis Tickets, ai au tu i he whika tahiwa bi, o e Moenui Avenue i Orewa. A tahalo Antoni, koe waa koe ni kau koe awhia te whetu ko ia. Lava tu ki ai. Te ala ko puka, o kosi ho ulu ke talavo. O ka manaki foki ke whakawa ai waa, e taha o Francis Tickets, i loto Nuku Alofa. Ta whaaki pe Page Fashion. Ai manaki whakawa ia i he mahina koe ni ko September. Whakangong bete ma o atu pe ngai whamatala ki ai kumau whinga ke o atu ki ai e whahinga nau kosi ulu kudoa pe o kuke mau i murini pe ngā ke wholau ko ki tonga te ke lawa pe o mau pe ai whahinga nau ko ia kosi a ke ulu pe mo tere a ke hokawa pe mo hape whahinga teu ke talavo ke aski o family
Te ke mau kotoa ia me Francis Tickets, I loto orewa, pe koe Francis Tickets, I loto nuk alofa a manaki ke whakawai, I he wike ulaki ko ia, pe koe wike ua o September. Mo mea koe proklama ko ia whatwhanua fo a pongpongi, hiwa pongpongi, taime nusilani, taha ho ata koe whawhangu ia saione, pea mo eo whaiwhikau sariswaka, whatwhanua fo pe mo e whawhonga whare area ko ia tonga tawhitu, Paula piven piukala I hiwa pongpongi. A pongpongi ka mo mea tautoki whelongo ake.